ati muratu hena Francis na nigora kwira Mheshimiwa Kanini Kega twena ke bunge arare kuo na arare wa kamiti ya PC no gaya ndo atukire na jugu na twena ke energy kuri ugo na rima ni oi tumito ya energy aduku ni oi ugulaga ugulaga kwa PC tulikudia kwa no ni oi nima bia sio de tu yana kwa energy cia thia kuriyo no tutore a Jubilee na no nginya tuhe Jubilee gitio no nginya ithu tukotuna mitigo mega twegendo wega na Kanini Kega ni oi bia to tukagecia energy ndikora kuga bunge no ari no chairman wa trade na industry no iwe kinyo wega bia ciothe twa tukagecia energy twacoka tukagora cireiro umuthi kwina ndu kimena macira thiro wa sector ya energy ni ndo mauru na ni transformer cia gukua twa tukathina ngora ku tuga Kanini ni wihia wakwa ni wihia wakwa ni wihia kwa munene ma ni tugi uguo turu kiabiria go solve mauru ma mothe gacuri ni kwamba gwitikira ni 50% ya kwamba gwikatia ya kuhona solve tuwe kula treasury wa mbere ni ndo wakamiti ya budget kuma 2014 na mauru ma twaragia kuria karunguve ka budget ti mauru twa ba gwihitha kana ti mauru taragia twaragia karunguve ka budget Rotutia toraga okaguria menathuke tukigatiriri runi ruwa era 9% ri na rugiro 1% ri kukamudo tago ya 1% ataikoro mudo wa 1% akwirite utige kwaro wake ro 9% ukona ro 9% nima hela mudo urahitukiro kanyamuke rugu wa metha chini ya maji na udigetiga kuga na turu muthenya wa Tuesday ni ka move motion ya guthondeka select committee ya kuaudit maroni mothe twana watu tafururi for the last 20 years mukaiguira managi kuri kora kwalia muno wera zira igoti ginya kamiti ya select committee ya be okay toba tuge no wathire China Exim ukiwa 9% no wathire World Bank ukiwa 1% ukiwa China Exim ri ni World Bank yagite pesa icio maudi kwaria akenya manyite baru toba turole select committee area ga move Tuesday toba turole jira case by case na dikora kwaria mbere tondu uira wa ma maria mothe mekakagira andu maine makayumiria gacombereire ka muti number 2 uke ukore Kenya Ports Authority, Kenya Airport Authority, Communication Authority of Kenya, Kenya Power mina bia nyingi muno excess cash maigite mafeki commercial banks na hilo turakoba biaja na tunabia citu Kenya eno kuma ukuru atani atuika acting CS energy wiki tharatu turokotete 70 billion thino wa finance bill ila turahitukirie measures ila turahitukirie siku tunaingira 40 billion niki turarutega wira ucio tiga wa wira wa wana katutagira bile tutitwebie ciothe cia thirikari cia ministry cia parastato ciao ile cithino wa commercial banks twabe tucio ya roko babia ciene turariha 9% twabe twebie icio number 3 tuyoke turore ma contract mara mothe twete China gutire China uri ha igoti go Kenya China wothe ahe contract aba gatora list itago master list kore thino wa treasury akaiga negram exemption reitinga hilio musaino uyu uri wanegera exemption takare igoti ri hena itinga ringi aena rio contract ingi no tutina muria ware itinga ni ringi uragite guku kotagethi wale business arachi we guku ukona riu ino ni bandit economy tuga atiri economy ya meitu tuga atiri na githungu thino wa maburi maria mangiri mafia gutire buri utare mafia ana US no Kenya mafia ni uri buri na wetao Kenya Reke gacuri koria Kanini Moses na ndona andu makiuria atiriri turoya maroni ma goro niki turuhe mundu cokire haria thutha aba oya kanyamu aba oya kitu kidogo na kile gatiriri nindi kula kwa kurugirira ni menjera mauru mane mekuto na ndi igoro utari kuo tondu wa budget committee wa budget committee no handu Kenya maige Moses Kuria ni siasa rahura ri
ndureke thore komiti yo ndathoreka andu 15 oi tobe thore roni roi na rurugi na by the way tutieka maundu ma hitho-ine Gachuri mbere ya tugeka thini wa kamera cio maundu mohoro kandu matangeba mahorerie Mama matere tuthie hari uguo mundu othe oke one tukira roni rwa China rwa Britain rwa World Bank rwa na rwa ciongi to ni ndikona kwamba kwaria muno ni heura njui ande mambe matuege mutogogi na ndimufogogi nginya na matuo na ndimuriu nginya hinde twakinya ki hari uguo we na ukanitha waku ri ukaunjuria kiuria thini wa select committee na ndikuigaga matha Gachuri gwetereire Moses atwire ni haithui abunge tuhenetie a Kenya ithui abunge tondu riu message yake irari ni ithui abunge na yana kinya reference tukiwe maundu maya mothe kanini we Moses implementation no etithio twika implementation na maundu macio mangĩ mothe no ninge tugicoka uria turekire riria tureheririe cap tiga interest rate tureheria cap ino ya gukomba from 6 billion na tukimieria ri reasoning yari atiriri thirikari ri ni irakomba guku bururi-ini na thire wa guku bururi-ini ukoragwo riki uri iguru tumarekererie nigetha mahote gukomba mbeca maritaithie thire uria wina goro and it makes sense tondu angikorwo ugukomba mbeca nigetha uritaithie thire uria munene ri I mean uria wina interest nene ri that will be okay. Tondu riu World Bank ri na other Britain kweria bodies ri makobithagia na 3 or 4% which is reasonable. Na guku Kenya riria marakomba kuma bengi cia guku Kenya ri marakomba na 9 going to 10. But that is not more important. Thirikari riria ni cheaga committee ya trade industry na cooperatives. Na riria thirikari yathi yakomba kuma bururi-ini ri andu aria maga gukomberwo ri ni ahuri a biashara ici nini na maga gukomberwo ri nao mathiaga gukomberwo in the informal sector ni ya metagwo Shylock ri nio mari na biashara iria nene muno bururi-ini ona ni mathia magakomba bengi tondu guthie kombe bengi na 10-12% agacoka wega gukombithia na 30% per month ona ndithiaga pa year ithiaga per month koguo nigetha tweherie unlock mbeca icio iraga guthie kuri mundu wa SMEs ri nikio twetikirire kweheria ki interest rate I mean area capping ya mathire maria turakomba na ndina the net effect ni gukorwo ikioneka tugikinya mwisho wa mwaka uyu ungi atirire Didi he muthuri wetagwo thuku wa Kahenya arakuria atirire kuria Mombasa ndereti ino tia kwenja irima nigetha uthike ringi kwenja irima uthike ringi ukombe haha nigetha urihe haha wakombete ona ni weka wega muno ni tondu ni ngwenda gu correct my brother kanini kega ni tondu riria wina thiri uyu na thiri uyu umwe ukombete haha uri ungi haha uri ungi haria ndongiuga uroyo uria urihi uria kiria wikaga ni kindu gitagwo reorganization o ya mathire macio winamo ni tondu ona uria ureka no kirihaga wa keri wina revenues thiri uyu ndoire thiri ukariha na thiri initially woyaga tondu wina revenue ambio target revenue yo haria irauma uri arrange revenue yo niguo yuke iguteithie kurita maya mena mbeca nyingi utigia macio mangi no riu ri reke twarie Sararuku mutongoria politically akombaga niki nona ni ndi MP wa Kiharu ingiheo kanya ngombage CDF Gachuri tamenya rucio ngaroka bengi ngombe bilioni 2 CDF ya Kiharu ni kareha miaka wengi tondu muteti kaingi arizonaga kuringana na the current benefit na nikio gukaga mawatho wathoka ugoka kanjikirira cap DMP ndigikomba mbeca cia CDF orona 10 riu nie ni milioni iria ndina cio igana ngae wega ugwati ni ndirahota ku achieve public good area nene muno riu kaingi ngirora mabũrũri maria makombaga magakiria ni maria the leader under pressure politically ya ku deliver kindu kingigoka miaka 20 akideliver riu niguo agie political capital na nikio ndirona haria cap irahetukire bunge na again ni ukuririkana nderetio ni yahirihio muno hakwa ni ndironire ndinona hehega no nginya tu control gukomba ta bururi tondu twaga gu control reason iyo turahionekani ndi applyaga ati mundu aguthie gukomba thiini wa thimu mundu othe ukombaga runi rwa thimu haha thaici gukanya Gachuri utire mundu ukombaga agathie kuiga biashara kana kuongerera biashara short term loans nyingi na no kio githirikari citagwo syndicate loans thirikari gikomba mbeca cia na ihenya bengi itagwo syndicate nayo ya mundu
nino ya thimu na ndukombaga syndicate guthie gwa kabara ukombaga urie tondu wi muhutu ungithie bururi ta Nigeria ungithie bururi ta US ungithie bururi ta South Africa na maria mangi ni maheaga bengi kindu gitagwo quotas na kuria ni yo horo ucio tondu na ruta wira bengi ukerwa atiriri nona license cia bengi na cia stock brokers marini wagirwo ro mwaka na ni kuri conditions eke ngwire condition ya mbere ungithie mabururi macio wiragwo no nginya mbeca ciothe ukombithanitie ukorwo ukombithitie SME koguo uri ureka urahuthira mbeca cia bururi gutwara economy na mbere tondu riu Gacuri I'm talking very fast ukinenga ni tondu riri thirikari ikaga atia ithiaga Central Bank ni weno Central Bank ikanengera thirikari mbeca ona reke demonstrate hari mundu uri ratwirorera thirikari ikoya mbeca ici ciothe ikaingira bengi nwanyita nacio commercial nayo thirikari yo ino ri igathie gakomba mbeca from the same commercial banks Central Bank ni weno Gacuri nie bengi itagwo X Bank gathie ngaheo mbeca cia thirikari na 9% o thirikari o iyo another igokekagira o mbeca o icio na 14% na iria ingi cia iguru ni kambuni ha itagwo Kenya ndicigwetera maito toni cia thirikari ni kambuni ha itagwo Kenya Pipeline ena bilioni 2 ikaiga bengi no mbeca tondu he mundu radungwo kanyamurungu rwa metha magathie magafix mbeca ici cia thirikari bilioni 2 mundu akaheo milioni 100 tondu gapati kanini o mbeca ici bilioni 2 kihonge kingi gia thirikari tuge whatever water company igakomba bilioni ici 2 na njira nguhi urakia mai kana urahura mai na ndiri ukariha thogora wa kuhura mai macio na ndiri ati ni weyongerera haya Beatrice ndenda tuinuke kanini tu kidogo tu Moses ni atwira haha na ni acokera kaundu kathi koguo kiria kininite Kenya ni kaundu gaka kandu magathiaga example ni Kenya Power ni Kenya Power no irute wira na ithondeke thitima na ire transformer na icoke one mbeca na nengere Kenya mbeca no tondu ni maregire guthia matura-ini kumenya kuria gutari thitima mekereri ati no muhaka mundu ambe amerutire 35 kana wambe urute cigana kana CDF yambe irute no wona mari ona mbeca iria mundu areka atia arare hata consumer to no arare ha every month hau noho matunineire magicoka mbeca icio cioka cie nyingi ri magicoka makiuga corruption karibu sana riu ni moyagira project yathi guthondekwo ndikwanjio na ndikuninwo riu umuthi uyu ri uguo Moses atwira one finance minister oka arutithania maundu mothe maria turekaga for the last 7 meanika riu turenda kumenya atiriri Kenya Moses Kuria twiha okay gukomba tikuru Francis no kiuria ni giki mbeca icia wakomba ona yo uria ungithi ugikomba mbeca uthii ukari ri umenye kuu ni gute kuguo na bururi ungikomba mbeca urihage mishara kuriha thiri kana kuriha thiri ucio syndicated loan ri ona Eurobond ria twai nayo ri ni arihire mathiri angikorwo ni gukomba at a lower interest nigetha weherie syndicated loan ri it is okay na ndauga atiriri ino ni kufuri ni kurekereria mbeca ikorwo igikomberwo SMEs Moses umeria support kanini kega na digana na didenyoro kiasi siri ngino turogereire ri andu matikamikuwe uru tuna mathire maingi matari mega very expensive bena bei iguru muno nigetha twambe tumaritae ri no nginya twambe tukombe na bei ya agirire na nigetha tukote gukomba no nginya tukirongereire ceiling na ni mundu kanini kega ga Moses Kuria ndage support kuongerera kwa ceiling no getha tugote kuongerera andu matunyite mbaru hau uguo tondu twirima-ini no nginya turima irima-ini na twi hau uguo ningio ndathondekire select committee gutigirira ati tutinacoka haria twikite atia haria tumite number 2 nirira ndatuika mundu wa support ku control interest rate turukunta ku control bei ya maundu keto no wikare kuhingura maitho na the same select committee draft ni kota kurora maloni tutikahota gukira haturageire finally wikiria mvira kanini kega maundu ma mothe ma uchumi wa Kenya niri na slogan ijeru ndĩraiga atiriri manufacture or perish tuthondeke indo citu katutire riu nani ndega tuteithie tuthondeke iganda cia nguo ta Bangladesh mena andu milioni 5 methini wa industrialization iria cia ngiro na cia ngiro uria reka support manufacturing
tuhe andu incentive tote kwandika andu mundu muthomu na mundu tari muthomu Deure oguo mundu Moses arauga ati manufacture or perish. Riu nani go home or perish kirerebe. Riu tuinokia tucemanie muthenya wa kiumia na nindakena muno muno ni undu wa kunyitania na ithuĩ. Nindona ndaumeria Ken wakora ya kidogo no ni ekugeria kurikava kidogo dakika cigana ona nigetha tutigagithukie muno. Mugie na kiumia kiega na Ngai amurathime. Asanteni sana.